katika Kristo, Mungu atawaleta pamoja naye. Kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika katika Kristo wote watahuishwa. Kama Kristo alivyokufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Kristo, Mungu atawaleta pamoja naye. Kama Kristo alivyokufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Kristo, Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa maana Mungu alimtuma Mwanaye kuja kwetu kutuokoa utumwani mwa dhambi. Kama Kristo alivyokufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Kristo, Mungu atawaleta pamoja naye. Kama Kristo alivyokufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Kristo,